Helo, a chroeso i amser stori gyda Miss Jones. Gobeithio eich bod chi gyd yn iawn. Felly dyma llyfr gwych heddiw. Enw'r llyfr, teitl y llyfr, yw y Lindysyn Llwglyd Iawn. Mae'r Lindysyn yma yn stafen. Awdur y llyfr yw Carle. Diolch o galon i Drefwen unwaith eto am roi ganiatad i mi ddarllen y llyfr wych yma i chi. Felly, ydych chi'n barod? Gwych, bant o ni. Beth yw hwn te cyn i ni ddechrau? Dyma cwmwl yw e? Na. Dyma enfys yw e? Na. Beth yw e? Haul. Gwych. A dyma'r lleuad. Yng ngholau'r lleuad, gorweddau wy bach ar ddeilen. Felly, yng ngholau'r lleuad, gorweddau wy bach ar ddeilen. Un bore Sul, cododd yr haul cynnes ac allan o'r wy, pop, daeth Lindysyn bychan llwglyd iawn. Mae bychan yn golygu bach. Pa ddiwrnod sydd yn dod ar ôl dydd Sul? Da iawn chi, dydd Llun. Dechreuodd chwilio am dipyn o fwyd. Dydd Llun, bwytaodd drwy un afal, ond roedd yn dal i fod yn llwglyd. Dydd Mawrth, bwytaodd drwy ddwy ellygen, 1, 2, ond roedd yn dal i fod yn llwglyd. Pa ddiwrnod sydd yn dod ar ôl dydd Mawrth? Da iawn chi. Dydd Mercher. Dydd Mercher, bwytaodd drwy tair i runen, ond roedd yn dal i fod yn llwglyd. 1, 2, tair. Gallwch chi ddangos 3 bis i Miss Jones? Tair bis. Da iawn chi. 1, 2, 3. Cyn i ni fynd ymlaen. Pa ddiwrnod sydd ar ôl dydd Mercher? Mae e'n dechrau gyda i. Dydd Iau. Da iawn chi. Gwych. Dydd Iau, bwytaodd drwy 4 mifysen, ond roedd e'n dal i fod yn llwglyd. 1, 2, 3, 4. 4. Waw, am Lindysyn fach, mae 4 mifysen yn llwyth. Ond o leia mae e'n bwyta'n iachus. Dydd Gwener, bwytaodd drwy 5 oren, ond roedd e dal i fod yn llwglyd. Wel. 1, 2, 3, 4, 5. Gallwch chi ddangos 5 bis i Miss Jones? Da iawn chi. Mae ganddo ni 5 bis ar un llaw. Felly 1, 2, 3, 4, 5. Gwych. Dydd Sadwrn, bwytaodd drwy 1 darn o cacen siocled, 1 hufen iâ, 1 pickle, 1 dafell o gaws, 1 dafell o salami, 1 lollipop, 1 darn o bastau geirios, 1 selsigen, 1 cacen fach ac 1 dafell o felwn dŵr. Y noson hwnnw, roedd ganddo stwmog dost. Ydych chi'n credu bod e'n peth da i fwyta'r holl fwyd yma
reit ar ôl ei gilydd? Na. A fedrwn ni gyfri sawl darn o fwyd nath e fwyta. Llwch chi helpu fi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ddarn o fwydydd wahanol. Wel, dyna pam mae stwmog tas ganddo. Drannoedd roedd hi'n ddydd Sul eto. Bwytaodd yr Lindysyn drwy un deilen werdd hyfryd, ac ar ôl gwneud hynny, teimla'n well o lawer. Felly, bwytaodd y Lindysyn yma trwy ddeilen, a dyna beth mae Lindysyn fod bwyta, nid selsig a hufen ia. Doedd e ddim yn llwglyd bellach. Doedd e ddim yn Lindysyn bach chwaith. Roedd e'n Lindysyn mawr tew. Adeiladodd dŷ bychan o'r enw Cacwn o'i gwmpas. Arosodd ynddo am bythefnos, neu ragor 2 weeks pythefnos. Yna, aeth ati i gnoi twll yn y cacwn. Gwthiodd ei hun allan ohono ac roedd e'n pili pala lliwgar. Waw. Felly dyma cylch bywyd Lindysyn. Mae e'n dechrau bant fel Lindysyn ac yna yn troi mewn i cacwn ac yna mewn i pili pala ac mae'r pili pala yn dod o iau ac mae Lindysyn yn dod allan o'r wyau. Dyna wych. Ond hefyd mae gen i rhywbeth diddorol i ddangos i chi. Dyma sach gwych y Lindysyn llwglyd Miss Jones. Roedd Miss Jones yn ffodus iawn i gael mam gwych. Roedd wedi gwneud hwn iddi pan roedd hi'n y brifysgol. Miss Jones is very lucky. She had a fantastic mother that made her a fantastic bag. Well, we shall see what's inside now. Ni weld beth sy'n tu fewn. Felly, these are a few things my mother made for me for my assignment in uni. Yes, my mother did make them, but I spoke about them. These are just a few ideas to help, maybe at home if you've got the book after you've read. It's just a few ideas for you can do after. So the first one here is just different bowls with numbers inside. I think that I've got them here from 0 to 20. And then in this little bag, I've made, well, my mother made little caterpillar eggs o iau Lindysyn. Felly, os mae Miss Jones yn dangos i chi bowlen rhif 5, sawl oi ydych chi'n credu chi'n rhoi yn y bowlen yma? 5, da iawn. So if Miss Jones shows you the bowl with the number 5 on it, how many little Lindys eggs, caterpillar eggs, are you going to put in the bowl? 5. Well done. So that's just one activity. My mother had been busy, very busy to be fair. So, sorry, there's some of the bits that's meant to be on it are in the bag. I should have been more organised. So this is just one game. So they need to match the fruit with, this is like bingo really. So, where is it? I've got a dice here. Got a dice with the different fruits in it. So it was just a blank dice. If you can see that there's one missing. You can buy them anywhere. So you roll the dice. I've got a few in here. See it. There's just no point me bringing them all out. So I think I've got about 4. You can even make 2. So you roll the dice and hopefully you'll end up having all the food before everyone else. And on the other side as well, this is a different game. So I have mini numbers
with Velcro on the back. And it's just an activity to help them count. So obviously there's un afal yma. Pa rif fydden ni'n rhoi o dan? 1. 2 am chi. Beth am o'r ennau fan hyn? Allwch chi helpu fi? 1, 2, 3, 4, 5. Dyma 5 yw hwn. Na, 2 yw hwnna. Beth am y rif yma? Pa rif yw hwn? 1, 2, iawn. Pa rif yw hwn? 5. Gwych. Felly rydyn ni'n rhoi rif 5 fan hyn. And let me have a look what else I've got. Oh, the other thing I do have in here, we didn't really... So there's plenty more in there, but again, I wasn't organised enough. So what my mother has done, now this is simple enough, you've got pens and paper in the house. She's drawn a few different stages of the book, and then it's just an idea for the children just to order then the sequence of the book, which helps them remember and think back, and then maybe they, by just looking at the pictures after sequencing them, they can say the story themselves. Felly ar ôl ailadrodd y lluniau yma i'r drefn gywir, gall y plant adrodd y stori yn geiriau ei hun. So hopefully some of them have helped, and I'm really sorry I've not been organised, and I probably could have done this story a lot quicker.